Yewe ngane zawethu impela sibona lapha ku MC Gwajo ethu kuthela ke egane ke unowabo eqonda ngqo uKing Bhaka njengoba ke eziwa mfayo na ke ishale nje bafuthi phela lapha masikhuluma kakhulu ke ake sinishila yona ke lenkulumo ka MC Gwajo ke nanike nizwele uBhaka yonke inyanga ngeke ngayikhuluma lento kusho ukuthi yonke inyanga ekhona eSouth Africa kuBhaka iwrong weyedwa right yonke nje inyanga evelayo yonke inyanga ephakama komsebenzi wayo so leyo nyanga iwrong umuntu oright uyena yedwa nje uBhaka neNingizimu Afrika ake ibuke nje lento umfoko office kwezinyamazi ukuthi akasonyanga njobe sefuna ukugqama nje ngosigadla senyanga kusigadla senyama nyamazi kusuka kudala uyinyanga ngisho ngayiwe emakhaya lapha inkosini induna konke uyaziyo indlela asebenza ngayo nginama voice notes akhe mina ngimthuka ngimtshela ukuthi baba fuck off angikusabi yabo cause nalo muthi akhuluma ngawo thina umuthi sikhula ngawo la kamhlabelengane siyawazi umuthi akazi umuthi loya akaqhubeke nje ashova inombolo o26 obani aphuphe ngoba nje manje uphuphile uBhaka uphuphile uzama ukuvuka ngathi uthole nje into azovuka ngayo hayibo kahle sisadlala umunye umfana ngeke mina ke uyazi naye deep down enhlizweni yakho ukuthi ngamthuka ngamtshela ukuthi ngeke ngize ngimkhotha mina ngumZulu kavungamisa ngumZulu wamaswati ngumZulu wenkosi wesilo ngeke ngizidlala umunye umfana okomunye umuzi ofuna ukugama ngami mina ithalente lami buyalazi uDokotela Mabalane lento ngiqale ngimncane ngisebenza naye ngimphakamisa siphakamisana senza umsebenzi ngokweqiniso yabo bayazi ke nabanye abantu ngangena kubo bonke ogobela usigadla senyama saqala naye ngisemncane ngiseyintwana ngiyomshutha ngokweqiniso ngifike esigodlweni sakhe futhi angayifuni esho ethi Gwajo mina ngizwana lento yamavideo ngamtshela ngathi mina mkhulu mina ngumsakazi mangisakaza ngizokubuza ama question ngokomsebenzi wakho ayikho into ekhandwayo singadlala uBhaka eNingizimu Afrika singadlala umfana weRasta eliphuphile owayedayisa imbiza yezilonda owayedayisa umshwalensi engena lutho hayibo singadlala umfana akasiluso lomfana futhi naye makuthi ubuka lo live kaGwajo njengamanje ngimtshela kwikhona ngathi baba angikusabi yeso wazwa ngikhuza umandwane ngathi full sack fuck off ngeke ungenze lutho uma kumbuthi umakhanda wakho uyasebenza akangishaye ngezulu ngibone noma athumele into zakhe size kimi njengoGwajo makuthi yena uyinyanga makuthi uyawazi umuthi akangishaye naka mahiya kangwane naku ngisekhaya ngila ngizombika nasedlozini ngizombika sengisola nje emsamo ngizombika ukuthi baba ngeke udlalele kimi mina ngumZulu kaSobhuza ngeke udlalele kimi ngeke uzudlalele kimi baba ngeke ngidlala omunye umfana mina ngeke baba ngeke bogobela nomxolela lento ekhulunywa uBhaka ingamanga uzama ukutrenda uzama ukuvuka uzama ukuphakama sigadla senyama uyazi siwa kudala kabi nawe siwakudala kabi na abantu ngeke bafowethu ngeke uBhaka mawibuka live mana ngicela ukubheja akunamuthi mina ngiphathi muthi no ngicela ukubheja mina njengamanje uGwajo ngingedwa nje uGwajo uBhaka mangabe inyanga uBhaka mangabe inyanga